Imana igiye kugukorera igitangaza gituma abarozi bamenya kusenga, gituma bakugwanya bamenya kusenga. Tera haleluya. Shangaza mbifa. Niyo yavuze wayumvishe neza, niyo yavuze. Abwira abo bari kumwe ati mfite umwana uriya mwana ibintu ambwiye birakomeye. Yaratuye hafi aho ngaho aramuzana ati sohoka, bansohora ngenyine. Mutima umwe urambwira uti nubona bagusohoye wirukire. Aresti wasuye uhagararamo ukavuga ngo Mana ni wowe wandengera gusa. Baramuzana ngasenga mu izina rya Yesu, ntivuga nkabona umwana ntavuga, ndapfira hano n'ukuri kw'Imana. Hagiye Imana irakubwira ngo igiye kukugwanirira ugasanga urugamba mu rugo nibwo gwakaze. Imana iti nkwishyuriye piriyave. Randirota agakubwira ati nyuma y'iminsi 3 utayambaye umvire hano. Ndavuga nti karabaye. Nene yiru gusenga ufite ikibazo nta nubwo usenga uhumirije. Narasengaga vuga mu izina rya Yesu. Izo ntambara Yesu arazizi. Nijoro ndi gusenga hari ijambo Imana yambwiye. Wowe ubwawe misiyo y'Imana kuri wowe kwari ukubaho neza, ariko abarozi babyitegereze bica destiny y'Imana ku buzima bwawe. Amashuri urayafite, ibyo gukora urabifite, ukora business ariko nta kintu ugeraho. Ngiye kugusengera Imana uyu mwuka wo kuruhira ubusa agiye kukuvaho. Ninde urambagizwa bigapfa ni wowe, ninde ucuruza ugahomba ni wowe, ninde ugerageza gushakisha inzira zose zikanga ni wowe. Uyu mugoroba Imana igiye kugukuraho icyo gisuzuguro. Mbwira wa muntu muri kwe ngo usenga udafite imikino Yesu kugira ngo utabare. Tasengesho ripfa ubusa imbere y'Imana. Kandi no kuri ngiye kuza nsenga. Mukuru wawe yampamagaye. Harya abahehe? Abamerika. Reka mbabwire inyungu zo gusenga. Mu kwezi gushize n'ukwezi n'amezi 2. Mu kwa gatatu Judith yaraje agera hano mu rusengero arimo ararira. Yarafite mukuru we bamusanze mu kanseri. Azarimo ararira arambwira ati profete nuriye moto ndimo ndarira. Twe dushoje amateraniro araza hano arambwira ati profete mfite agahinda naramutwaye. Mfite agahinda n'umubabaro mukuru wanjye bamusanze mu kanseri agiye gupfa. Gira umuntu muri kumwe ngo hari ikintu gituma Imana ihaguruka ikagwana intambara. Kuva ku kinamba kurinda tugera hano, iyo twitanga hano gukorera umurimo w'Imana Judith ntajya asi. Ngeze hariya muri office mbwira Imana ngo Mana niba ari wowe wampamagaye ukaba utari umuntu, Judith yagwanirisha ku murimo wawe. Uwo mukuru we yari amaze iminsi agerayo yanywerereje n'ibihumbi 100. Arambwira ati profete Imana twasenze iri ku kinamba narayumvije. Aya mafaranga azakora umurimo w'Imana. Gira umuntu muri ko ngo jya usenga ugira ikintu ushingira aho usenga. Mbwira Imana nti Mana Judith aragukorera amanywa nijoro. Niba ari wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera ukora igitangaza. Ndamubwira ngo kuwa gatatu nzazamuka umusozi. Niba ari Imana ivugana nanjye azakira kanseri. Kuwa gatatu uhagere umuntu w'inshuti yanjye arambwira ati tujya gusenga ku musozi. Turagenda nari ndi Nyagatare mu Busana. Yanyishuriye na tike tugezeho kugira ngo musengere nsengera wa wundi. Mbwira Imana Mana twishuye sare ku kinambura mu byabigize mu ruhare. Hariya dusengera babigira mu ruhare. Ndaguhamagaye uri Imana akire kanseri. Uyu nguyu ndamubwira nti Imana yambwiye ngo azakira kanseri. Yagombaga kujya mu kwa gatanu bakamupima. Umutima urambwira utumwe ariko nadakira ubu Judith tuzamukizwa n'iki? Bwira Satani niceceka. Nimugoroba yampamagara arambwira ati profete, yampamagaye hafi saa 6 z'ijoro
arambwira ati mvuye kubona na dogiteri ya kanseri nta niyo basanze. Yampamagaye amaze kumuhamagara. Bwira umuntu muri Kongo Imana yacu irakora mu izina rya Yesu. Abemera ko ikora dutere haleluya. Uyu mugoroba Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Imana ijya yanga agasuzuguro. Imana ishobora byose. Bigeze bamfunga mvuye gusenga ku musozi hari saa 8. Baramfunga, Imana irabyemera. Bwira umuntu muri Kongo hari igihe Imana yemera ko bikubaho kandi usenga. Bamaze kudufungira ahantu twari ahantu bita za Gisoro muri Uganda. Tugezemo abe barimo barambwira ngo nkaho uzize iki, nari nambaye agakoti keza. Bwira umuntu muri Kongo jya urambara neza, erega nabyo byirukana abazimu. Cyore uzajya nabi use nabi abantu bazagira ngo wishwe na bwaki. Tugerageze unyuzemo wica iperereza. Bati muzize iki, nituzize gusenga. Badufunga hafi saa 5 z'amanywa kandi saa 8 nari mfite igiterane. Mbwira Imana ngo Mana ko bamfunze nari mfite igiterane kabandi n'ahantu batanze, ubu biragenda gute? Imana irambwira iti humura ugiye gutaha. Ndataha neza turimo. Hari ibirahuri byari byamenetse. Hari umupolisi uri hirya nkariya Gisoro hariya Uganda. Imana irambwira ngo uriya mubwire araza turimo turasenga, aravuga ati muceceke. Ngezemo ntangira kubasengera ati muceceke. Imana irambwira ngo uwo nguwo afite umwana witwa Godanse. Umwana we ntavuga, amaze imyaka 8. Mubwira muzana umusengere avuge. Ndamubwira nti Imana irambwiye ngo ufite umwana witwa Godanse. Ngo witwa ndesha ni Godanse. Ngo none bimeze bite? Imana irambwiye ngo ntavuga kandi amaze imyaka 8. Ati none Imana irambwiye ngo genda umuzane musengere. Abo twe turi kumwe badufata baravuga ati atavuze turapfira hano. Niyo yavuze wayumvishe neza, nti niyo yavuze. Abwira abo bari kumwe aravuga ati mfite umwana uramwana ibintu ambwiye birakomeye. Yaratuye hafi aho ngaho aramuzana ati sohoka. Bansohora ngenyine. Mutima umwe arambwira uti nubona bagusohoye wirukire. Aresti wasuye uhagararamo ukavuga ngo Mana ni wowe wandengera gusa. Baramuzana ngasenga mu izina rya Yesu, ntivuga nkabona umwana ntavuga, ndapfira hano n'ukuri kw'Imana. Hagiye Imana irakubwira ngo igiye kukugwanirira ugasanga urugamba mu rugo nibwo gwakaze. Imana iti nkwishyuriye piriyave. Randirota akakubwira ati nyuma y'iminsi 3 utayambaye umvire hano. Ndavuga nti karabaye. Nene yiru gusenga ufite ikibazo nta nubwo usenga uhumirije. Narasengaga vuga mu izina rya Yesu. Imana yo kabyara. Ndayihamagara umutima umwe urambwira ngo kura amaso kuri uwo mwana, amaso yahanga Imana. Ndavuga ngo Mana ni buri Imana, garagaza ukuboko kwawe. Ti mu izina rya Yesu rekura. Numva umwana ngo pa ako konyine gusa. Abo twari kumwe aravuga ati mwese musohoke mugende. Mbwira uwo muntu muri Kongo Imana igiye kugukorera igitangaza gituma bamenya gusenga. Imana igiye kugukorera igitangaza gituma abarozi bamenya gusenga, gituma bakugwanya bamenya gusenga. Tera haleluya. Shangaza mbifa. Imana igiye kugukorera igitangaza. Mashandi keveri ya mos. Nibande bemera ko Imana igiye kuduhindurira ubuzima. Vuga ngo Mana ndabyakiriye. Haguruka gatosha, haguruka. Ngiye guhanura muri uyu mugoroba. Zamura ibiganza byawe duhereze Imana icyubahiro. Yibwire ngo Mana ndagushimiye kugiye kuntabara. Yibwire ngo Mana ndagushimiye kugiye kunyibuka. Ndagushimiye Mana ko hari ibyo ugiye gukora. Ndagushimiye Mana ko hari ibyo ugiye kuniga. Ndagushimiye ko hari ibyo ugiye gukubitira kure. Tera haleluya. Haleluya. Migambi yawe Mana. Singi abantu imbaraga zawe, singi zabo ibidashobokera n'abantu imbere yawe birashoboka.
uyu mugoroba akiri icyerekezo cy'Imana. Vuga ngo nakiri icyerekezo cy'Imana. Imana iguhindurira ubuzima mu izina rya Yesu. Imbaraga zikugwanya nazitatanyije. Agatsiko k'abarozi Imana igatatanye. Agatsiko k'abakugwanya Imana igatatanye. Vuga ngo uyu mugoroba nakiriye insinzi. Abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Nta ntwaro bacuriye kukugwanya izagira ikigutwara. Mana tukuramburiye amaboko. Niba ndebemera ko Imana ishobora byose. Vuga ngo Mana nkuramburiye amaboko ndagushimiye ko ugiye kuntabara. Mike bakumpere microphone numva ngiye gusenga. Imana igiye kugutabara muri uyu mugoroba. Mbwirira abantu batatu mwegeranye ngo biriya bikuriza nibyo Imana igiye guhera hikora. Mbwirira abantu batatu biriya bikuriza. Biriya bikuriza nibyo Imana igiye gukora. Biriya bituma udasinzira nibyo Imana igiye gukura imbere yawe. Hallelujah. Thank you Jesus. Biriya bikugwanya. Nta muntu ushobora kukugwanya atari umwiyahuzi. Nta muntu n'umwe ushobora gukangura intare isinziriye. Bariya bakugwanya bagiye kubona Imana yawe. Hallelujah. Data wo mwijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe. Data wo mwijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe. Oh data wo mwijuru, rambura ukuboko kwawe maze tukubone. Hallelujah. Imana irambura ukuboko kuri icyo kibazo cyawe. Hai data mwiza wo mwijuru, Manda ya shori bori ya pasi. Zamuka. Data wo mwijuru. Hai data mwiza, haguruka ku maguru yawe yose. wo mwijuru, rambura ukuboko